Tazon, Director JMTV, Dr. Manuel da Costa, Secretary Cabinet, Senor Nelson, no baru convidado silakan. How Hakara expresa kami gratitude para Ministério Agricultura, Pecuária, Pescas no Floresta para colaboração de Iactebes. I'll say Korea for English. We're proud of the collaboration over the last 4 years, which has advanced animal and one health in Timor-Leste. Kami orgulho kolaboração de Carlos Garcia Clara, de Haruna Mudança, Banano, One Health in Timor-Leste. Today we will present some of the successful collaborations ranging from field, laboratory, and data analysis and capacity building. Hoje nós se apresenta quando a minha colaboração de sucesso e o que a capacidade e a field, laboratório no data analysis. It will be an opportunity to renew our commitment to future collaboration, to renewal of our memorandum of understanding. Ao mesmo tempo, essa oportunidade de fazer um commitmento com a colaboração e futuro mais e buscar renovação e MOU. And later today, to set directions for future work together based on the discussions. Nós tínhamos afirmado que se decide mútuo, e serviço mútuo e o buscar discussão. Menzies is committed to strengthening the health system in Timor-Leste and to pursue projects that align with the ministry priorities. Menzies e a commitmento a transformar o sistema de saúde e a Timor-Leste e o buscar projetos a través prioridade do ministério. We aspire to strengthen the health system by working alongside the ministry and to achieve outcomes by capacity building within the country. Menzies a transformar o sistema de saúde e o serviço mútuo com o ministério, no se atende o resultado do dia, no menos capacity building e a We look forward to achieving more success in strengthening the health system in Timor-Leste, including animal health and one health. A minha espera se ganha lutando sucesso no futuro durante a força do sistema de saúde de Timor-Leste, a nossa saúde animal e One Health. Obrigado, Barak. Thank you, Dr. Sean. Para mais, receberam os cursos de Chief Operator. I would like to invite Chief Operating Officer Mr. Krishna to deliver the speech, please. Thank you. Look, on behalf of MEIS, we want to welcome our Corporate Secretary of State. I think these memorandum of understandings really speak to the important work we're doing here in Timor-Leste. And the continuation of this MOU sort of really supports the ongoing collaboration and capacity building, the work we're doing here in Timor-Leste. We look forward to continuing to grow and strengthen our partnership. A continuação, com respeito a ser convidada a sua excelência ao Secretário de Estado, do NAV, a encerrar o discurso de abertura, atende a tempo ao encerro. Dia baik dulu. Yeah. Respeito para Chief of the Traffic, que representa o Ministério, para dar kemarin kita mulai kalau ada beberapa selalu kalau sesalnya. Dia bahkan di sini nomor itu sifatnya karantina di veterinaria atau sifatnya pecuarian, usi kipa medis, usi kipa usi testa kami testa pecuarian. Ya, Ronnie medis laos servis prima. Anda sambil berburu, dari medis hotelnya kata ini halona buat barak ya Timor-Leste. Misalnya di baseline, laos hari ini Saudi
animalnya nggak ada emangnya hutu. Jadi ada kita peraman governo kita mau semuanya saya makuin kita chief operat dia matak. Importante kita buat makalo ni liga ni politik peraman governo atau lori presidenza ministro agricultura pecuaria pesca no floresta y la luar compromiso no agar steps by the world setting a contribution to our country through this program only idane na fate musu by the world tira ini kapasita teknik tira ya programa menjisnya tamane importante lo sama dia programa dulu governo mas kita karak dia programa ini menyelarin dasar perusahaan animal ba 20% atau saya minta harus terbiar pas hanya member governo ba ya area idane kita terbiar kita karak fortalece internacional kita fortalece de liso de perusahaan ini area teknik ini kita parte veterinaria kita pecuaria durante el momento pecuaria kita buat dua pecuaria atau misalnya kita dokter animal serni dengan teknik atau kita publikasi ini hingga atau bisa kita masalah kita untuk nafati dari program saya mau menjadi salah dah ini haluin importante los kamane hau nafati engkral teknik di Morwasira atau kita profesor atau sira teknik sih medisnya atau nafati servis hamutu tambah hau plano integrado implementação mais descentralizada. Então, vamos esperar que essa programa ini bela eleva capacidade de Morwasira memberi servisi area pecuaria tanto veterinaria. Conhecimento nós temos a parte veterinária, se bela a parte pecuaria nós, sira kita introdução rumah ni, na parte kita buat sira servisi hamu. Ebe hau daletan agarrese los colaboração idane hamu firma MUnya Hamos Leona ya kami kapal untuk promosi dan colaboração e lahalomos daletan atau bergabung. Dia, caros colegas, meus convidados dia. Kita se assiste evento da assinatura da MU por ser parceria, mas não major, ganhar essa renovação da MU anterior e a setembro de 2019. Mas de antes houve conteúdo para o acordo coletivo. Mas, no meio, se coordena atividades que podem maximizar resultados para a saúde animal e por colaboração One Health ou Saúde Ida promove resultados para a saúde pública humana no animal. Por respeito, você convida a Sua Excelência do Estado a que marca a atividade assinatura. Nós, por respeito, você convida o diretor-geral para a atividade acompanhar a assinatura. Por respeito, você convida a diretora Yenvi para acompanhar a assinatura. And also, I would like to invite Mr. Chris Pierce for participating in the MOU signing. Convidamos main guest country manager, Sr. Antonio Gonçalves, que acompaña asistir a assinatura MOU, and I would like to invite Dr. Schultz to participate for the MOU signing. Agora, vamos fazer uma really want to ask a question. Mana itu orang mati kita bang. Sampai mana negosiasikan lah.
Sabe halo intercambio documentos. We have to sign again. Very hungry for the photo. You can hold the document. You can take the photo taking. Yung panay, kita sehingga napati. Ito si alo karakais, ang isang babae niya tradisyon para sa delihamiti entre amistad de Ruane. Dr. Shomati. Baik, kita boleh habiskan para espaço de amigo para experiência primária. O shopping se caracteriza da sua influência capitalista. Todo
Director Geral de Legislação Patrimonial, Senhor Antônio Gonçalves, por ajudar a trabalhar dela. Delegação Lima, Você convida a doutora Júlia de Legislação Patrimonial. Você convida a Mana Karen a subir ajudar a entregar a mensagem para a gente. Delegação de Manda Ligação. Você convida Mr. Chris okay, just right there. So, Gonzalo debe ayudar a la persona. Biar kita butuh bahasa lima kali ya. Ya, dengan tadi itu sampai saya baru tahu. Amak saya taruh baik saja tahu. Ambil, ya. Yang berbicara dari Malapati Tiapari, eksponensial dari Malapati Tiapari. Dia, aku mengucapkan kita tiba hari dalam introdução kita misi lentes no TND de colaboração com antimicrobial resistente no antimicrobial growth devemos ser apresentados aqui Dr. Sean no Colégio Rita em primeiro Havacara Comida Dr. Sean. We are going to hear the introduction of NHS and GND collaboration on AMR and AMU will be presented by Dr. Sean and Dr. Janika. Firstly, I would like to invite Dr. Sean. Please. Maybe desculpakan kalau ano yung para halo foto tentang antes de su experiencia de vida begini. Então, kalau tidak selesai pada satu hari, boleh dengan saya foto muncul. Kita harus juga kepada kita, direktur Biosegurança. Aku foto punya, aku tidak akan foto muncul saya. Mana Karin, please. Toy. Menjadi itu. Betul mana ada komisa? Betul tenis. Mana? Sorry for everyone because the Prime Minister, Minister of Finance, but it's only 14 I'll leave. Okay.
Chief. Takatele sir. Takatele. Again. Okay. 1, Big smile. 3, 1. Okay. Convida si resori me. Kala dia kan. Terus, silang atau? La rivoluzione Dia honoi ya distribusi orientasi na memorandum de entendimento dane liliu ita karek eleva capacidade tanya técnico sira exemplo ita ya política no governo ita cara sai produção ba ya tinha melaram ba 20%. Então passo primeiro ser metalo honoi ita além durante cole pecuária ita mosque cooperação com meses dane ita continuação mak tidak demi mak implementar na tambah periserat halan so isa survei siramos apo ita ya halo analisa bahaya laboratorium sir atau halen laboratorium equipamento sir siramos apo kapasitas ini timoran sir di laboratorium sir ne antan hito bocerate ne itanya moras animal ohin lorong bartebas atau ya conhecimento moras sir ne exemplo ita liga bahaya African swine fever ne moras fahi africania ne atau sara mitalo ita sara eleva a capacidade de timorwane atau se acordo será ita continuação buat nebe mak dia ita continua la idane honoi idane mais importante Kaya mostrar os moras animais da cada tipo humano né moras era uma querida honoi ne teknik sira husine or sira parte veterinarian sira mak bel hatene liu naba tam honoi ita kuliah kono tam menjis ita kuliah case study atau ita estudo caso serne ano so teknik siram bela tenli naba para ita bela hari bela identifica mora sera tama los los moras ba fahin ini ani moras ba ita prepara itnya teknik sira para to hasur moras qualquer mai manu ga asu ga karau ga ano denamba kita bela halo Kari inspira agricultura precisa preparar antibiotica rumah bele responde para moras que mana bema afeta ban mal antibiotica dili ba manu exemplo agora é um consumo makas nang man tamane baki ya ohintas asina benota ne entendimento irane para os rito bela hare caso serve mak agora musra mai barbarak Harus completas. Xavier de Arroz Sen equipo mana la cosa es última.